birigiro bwakwa murithiria wa Miru TV uri na Njuma Indongi iri tariki 20 mweri ni 6 mwaka ni 2025 kankwatewe ni kirinteto cia Miru TV muthenya bita Chirimbabu na tukiambiriri wari munini wa Rais Rigathi Gachagua na kiama ba DCP ni berigiri kulunga ntere cia igembe ntukwa ya ruyu ara karibu mrite na kuonania kuria kwanirwa ko bakuotike beyetu bera no tukaitene karabari utongorie ne utike babatethia nakyo ngulukine bawete munini ura wari munini wa Rais Rigathi Gachagua rirare gitine atatethia kimera kamera endo atethacia kimera kya mayani na kawake nkulukio kaitene ko ne bawete batitekeria kuruanithwa mbari Amero mwandiki wetu wa Nteto Mukiri Wankonja nawe na riboti na kiama kia DCP kira kitongoretu ni wari munini wa Rais Rigathi Gachagua bereri ukinya muno ntere sembe indi akarina tori bantereji ne baumirite na kuona ni kwolotela kiara kiri atongoria baba tongoreti musafara yoyo kinya ntereji ario wari waziri nwa mithekale ntore na wari waziri wa urimi Gatira Umunya akiwa kaitakara kinya ntereji kabamenya miambo era batumira indi tewekira miambo ya kimera kamera tonywe to Gachagua aromere wao atweka atwira achuloka wainda kuringana nora arukite ari nthi kaitito mugiria no kuigwa na nabe tito mugiria atwira kinyirira oya thirikari kinya mulebio kawainda ro uyanjire na nonto ni gutwika kwina mafikirio yo mucumbura no kuigwa aitwo kama toinga ari akanwa kwawe na kinya mira wachiri atuma konge aruma wa Dereko reke no tarare koka karire ati agenda gutweka tukinyeleka saiti katha igwa twigire ake tutete na tatu tutherie miake liwira arare ko buithete bate kwa ndotoria siri na tiere merere thenene no tebu atwetheria ai waziri wa agriculture atha tiere kinya utubwetheria mbwa ndamu kinyemwe ya kurima na ari waziri wa agriculture bile lentore ari waziri otembwa otenda mukinya mwala tia Rwanda yakore manio atoteta yale okurwa togera toto munyoro anto bato tigeriei kinya wa munyoro ito morie ni hada atwetherie ande pute president tigeriei wa munyoro athanerwe sector ithatu jagoromera ke ministry agriculture arero kwe magatali yake gawa kwe magatali yake mayani arero kwe magatali yake mera arero thiria alathiria magatali ya gawa athiria magatali ya mayani alatia magatali ya mera bia yete Njuma mojo otoraterare na ya atwero atwetherie mera na deputy president munya atwera munya no kumiri ya yeto yonere thine itare atiro munya nero yonere katero yasoka yona thine itare mithekale nturi na mithekale nturi turo ita mairi thatu maiti yo yaure katero ni mithekale nturi kwau wa munyoro ake akweya neshi mwambunge bara bakarinde otene na atongeria bangi nare kioba ruma yete kuno nonto ya kuruma ari ruma murayoro tarite taitumu akaruma murayoro tarite John Poa na akaruma murayoro tarite kele na bwirete kweshimu wa mushi bwa raia riu kiria karibaba kiari ni bawete monka bakinyete thai ni basukite na batesekero ni ukasoni wana siasa na kinyaba kiorianto bakethera baritumiro ni siasa wananchi bugendo ukasoni antu ba wanasiasa baterangi wanasiasa kwa kwenda botumira otikyo bugendo ukasoni antu ba batebui ubakeya mere tu bameritaga nywane ibalekana na mantu amera mere tu ne tiero mwananchi na morungu tugumemero aito ira batu turiba maumau kanya geto ko kuguma murizo ne tirendere itaria ira Gachagua rene itaria to kuchanganua maneno na nitoreke kuruthanithwa ake akweya na bothai muntu akathimo na kilo ciawe atira o atura nate atwetheria na itwicie gukethora kuri bwa atwetheria tukithetwa mutarire lentore ari kweya aruka na mantu a fertilizer itukumia oi ikwakarire kwa uri this time round tutetera kiukia muntu turetera wa mwananchi wa kawaida Keripotera Miru TV umembe beta Mukiri Onkonja
Iboya sana mukirionko njanonto bariboti na njira inkinyaniro. Tutanambere na nteto cietu Rais William Ruto na witewe kaitaka nikakuritira Akenyangwe kuringana na manifesto yawe ya mwaka wa 2022. Witewe atanambere kuritira Akenyangwe kinya kwethira ni bakuonania batianiri. Escaping any of the commitments we made. We intend to keep them, because that is how we are going to transform Kenya. That's how we are going to transform this nation. And I am committed 100% to the transformation of this nation. And I want to persuade you as my team, the Government of Kenya team, for us to know that there is no two ways about this. It has to be done, because Kenya has to change. We have waited for far too long. We have prevaricated for far too long. We have postponed the things that we could do for far too long. We have been timid about what needs to be done in Kenya. I've even had occasion people telling me, oh, you know, you have picked up too many things. You know, especially the difficult ones. You would have waited for your second term. Right? And then you ask yourself, why waste the nation's time waiting for a second term merely because you are working on difficult things? Why don't you finish the difficult things now? You know? If there is a second term, there is plenty of things to be done. And if it can be done in 5 years, why do you want to do it in 10 years? Are we together? And that is how we haven't made progress as a nation. Because we make decisions not on the basis of how we know that they are right, but we make decisions on the basis of how is it convenient for me to remain politically relevant. And in there, we lose the momentum to do the right things. The country loses time on things that can be done now as we wait for tomorrow. Our focus is not the next election. Our focus is the transformation of Kenya. Let me repeat it. We must do what we must do, as so long as it is in the exercise of transforming our nation, the next election notwithstanding. Are we together? Yes. The next election is not our focus. If there is a focus, let it be the transformation, the foundation we are laying so that the next generation can be different. Tutanambere na nteto cietu ikundi kitikia kithirikari ni kiliongete kaunti-ini ya Tharaka Nithi bari na muoroto ya kurutana akari urimi bwana iso. Mauritania ni ya kwa akari kirira kia kurithia na kumenyera njuki na kinya ukethana iso na njira ya kinende. Akiaire kirurutani bu kinende Mwangi hawete niberigirite ukinyila anto nkuluki ya ngiriele. Hebrat kumethani mwandiki wetu wa nteto murimi wa Mbogo. Gikundi gitari gia kithirikari kiria gikumenyekana ta WeFarm Green gikinyite ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kuthomithia akari gitumi gia kurima urimi bwa njuki araba kubaretera miato amwe na njuki ciongwa. Tumewasomesha wakulima. Kampuni imejitolea kusomesha wakulima ili waweze kuerefuka. Na kama vile mmeona tuko na nyuki ambao tumekuja nazo, tumeletea wakulima
kwa sababu hizi nyuki zitakuja zisaidie hii eneo ya Tharaka Nithi County. Now we are able to train people from the ground up to be able to get themselves to manage their own projects without having us all the time. Gaba kiuga ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bakwirigira kurutana arimi nkurukinya ngiri 2. Wakulima wale ambao tumewafunza, kwa sababu si siku ya leo tu peke yake, tumefunza zaidi ya wakulima 200 kwenda juu. Kwa hivyo tunatarajia wakulima kutoka 2000 kutoka Tharaka Nithi County. Na ndivyo kutoka sasa tumekuwa na maonyesho ya nyuki. Vile watu wanapaswa kukaa na nyuki kama hivi, vile tumekuja tunakaa nazo hapa, tunacheza nazo hivi. Leo ni kuwapatia hiyo motivation ya kukaa na nyuki. Araba ugite bathukitie tagaria rire nyuma ya kumenya Kenya ibariganirwe kiguni kia urimi bwa njuki. Kwa mara mingi tumesahau kufuga nyuki. Nyuki ina faida mingi. Inatusaidia kwa mimea, kwa pollination, inatusaidia kwa madawa ambayo inatokana na asali, na propolis, na venom. Pia inatusaidia na byproducts ambazo zinatoka kwa asali kama soap, honey wines. Pia tunapata asali inatengeneza vitu tofauti tofauti kwa viwanda. Na ule na product mingi muno ta mwanjogu ile ingitethia mwana ici wa kawaida agakorwo akigitagate akionaga mbeca nacio na imwe ile na goro muno thiini wa njuki ntundu kuri na imwe etagwa venom iria ananti kumenya kintu kira ingikorwo kiri na goro ta kiu thiini wa Kenya ana thiini wa nthi yonthe. Na bwarimi bara bathomithitwe bakiuga bakumenya kinya urimi bubu bwa njuki ugaukiria urimi bwa irio bira bingi ndeni ya Kenya. Njuki irutaga irio ciao kiri mawani ma mimera, na riria ithi kuruta irio mawani ma mimera ni magutethereria aspect etagwa indo pollination, ni gutethereria in pollination. Kwogu the two depend on one another. Njuki ni kuona irio kuma kire mimera, mimera nayo ni gutethereria in pollination ni njuki. Na kwogu if we emphasize on or we put a lot of emphasis on beekeeping in one or the other, we are also helping in food stability. Ara ende gikundi gike kiugite kirirutana arimi na baraba gwitigiria kurima urimi bubu bwa njuki iba gutethirwo kinya guchwa thoko ya ukibwago. Now there's a lot of market, especially exports and also internal, because a lot of trainings you go to MSMEs mnaambiangwa value addition. We are able to help them find market. Market is not something that you go and unaingia tu kwa soko. We are trying to improve the kind of market people are getting access to, because you're trying to have quality things. We are only being able to export and deal with the selling of products that we can control how they are produced. Ara kinya barutite mbeto kirimbe umbithe kinya bakuthungira kiri urimi bubu bwa njuki. Thiini wa mama yang nimabatie matikone matikauge urimi utene o alimagwa tene wa njuki walimagwa ni akuru ntuku ino muntu nikiriona kiria gutetheka nakio nikiabatie kugitatia bona ni mache mali menjuki na mali manjuki bantu bagutinda gwikaraga na street ni makiriungaga mbeca ikamachaga bara mali ni tundu guki uri na market. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Ibo ya murimi wa mbogo nonto bariboti na njira nkinyanero na kamiti ya ugima bwa mwiri kuma bunge ya Senate ne baliongirete masibitari mwanya kaunti ya Meru araba mberete sio bunge kya bore na kuona sibitari ya Kibirichi na Timau Health Center. Yapata kama idhoni mandiki wetu wanteto mwende olaibuni.
Kamite yogi mabomwere kire mbunge nene ya seneti nebwethetie ndionga ya mwanya kire masibitari ao kaunti ya Meru aragicigo mbunge kia Buri baliongete sibitari ya Timau level 4 amo na level 3 ya Kibirichia arakiaria seneta Mutinda kuwa antu ba kaunti ya Meru batia sibitari yiba etocho tungata kire kaunti Muturi ya Laikipia. Tulipoenda hospitali ya level 4 ya Nanyuki tumepata kuna congestion ya maternity. Wamama wako wawili wale ambao wamejifungua. Tumekuja Timau Hospital ambayo pia ni level 4. La kuhuzunisha ni kwamba Timau Hospital haina wagonjwa, haina wamama wa kujifungua pale maternity. Maternity iko empty. Vitanda viko tu wazi, hazina watu. Na unashangaa kwa nini watu wanatoka Meru wanaenda Nanyuki ambayo ni Laikipia County kupata huduma ya maternity. Ilhali county yao iko na hospitali ya level 4 ambayo ni Timau Hospital. Na zile services hazipo. Hapa pia unapata pia ni vile ni mmoja. Na tunajiuliza maswali. Kwa nini maternity za hizi hospitali mbili Kibiricha na Timau ziko na upungufu? Na inaleta maswali tunajiuliza kwamba ni services zile wanaofa ambazo sasa hazina zile standard ambapo inabidi wamama wanaenda all the way mpaka Nanyuki kupata ile huduma, na ilhali hapa kuna madaktari na kuna maternity wing na haina watu. We went to Timau, the health center, and we have realized level 4. We have realized many challenges, and in fact when we went to Nanyuki, we have realized there is a congestion of patient there. And in fact, that congestion comes from this side of Meru, because that is automatically from the Timau. We realize there is a turn up of patients and turn up of also maternity. And also what I have realized myself, and I am so impressed with it, I'm not happy. It is the priorities they are doing. Their priorities are furnitures instead of the facilities having giving service delivery to the community. Nkoloki bagitareria ni bagwetete mathina kathomba yarabakuwa neyo yarumirite cibitari icio iyele muntu bakuwa mantu yane yo yatumite antu bakathama kire cibitari iyiburu. Maternity is like in theater. Maternity is not even a model maternity. On the side of pharmacy, there is a lack of drugs and also expiry date. Expiry drugs are on the shelf of the hospitals. And there is also no record as such, because we went to maternity and the health center of pharmacy, and it's a bit disorder. But we have also talked to this nurse in charge, and we realize also there is also a shortage of staffs, and that can be also one challenge. That's why people are not turning up because of the service delivery, because they don't get the service required. Tuko na drugs ambazo zimeexpire, ziko tu hapo, na tuko na wafanyikazi hapo. Ukiwauliza watu wanakuambia wako permanent and pensionable. Imekuwa hii permanent pensionable, mtu anakuwa amefika nyumbani, hana pressure na hazingatii kuhudumia inavyostahili. Up and including ambulance yenyewe iko na dawa ambazo pia zimeexpire. Na sisi kama seneti tunapigania county zipate pesa. Jana tumepitisha 415 billion. Tunataka kuiona vile inafanya kazi. Hospitali ya Timau changamoto ile tumepata ni kuwa haina theater. Kwa hivyo wamama wanaogopa. Utawezaje kwenda kujifungua na kama kukiwa na complication yoyote na hamna theater? Kwa hivyo hamna mwanamke yoyote atakubali kwenda kwa hospitali kama hiyo. Haina NBU ya watoto mali newly born wanafaa kuwekwa. In case mtoto akifaa kuwekwa kwa incubator, hajafika time yake, hawana hizo vifaa vya kuwaweka hawa watoto newborn. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wa Laiboni. Ibo ya Mwende wa Laiboni na inde barapenda sebia kura kire maskuru rira kure na matinda ni baumirite na kuonania muthuro yo nyuma ya kuiro kwendia skuru imwe. MC Mwetonga na utariria Nkiloki.
abiashara baria bentaga kwendia into michethone na aria michetho iraumira ni bombite kwithirwo bakiraramika ni untu buria bombite kwithirwo bakiuga ati ni barigiritwe kwithirwo bakendia na biria bendagia antu abendia bikendwo ni aritani ndina mundu oka matinda kwina matinda itweya ikwendia tugweya goro twarira murigo twayucokia tweyecho nario twara murio tayucokia eruare tugura tarucokia endeka yo turigaria mwarimu we na kona muchara na tuweta mituria metha ina ndengo icio okacirere ciarimu mwarimu neterete muchara ke thirikari woni ote muchara mbeterete woni yakandi ma barabara ne nonto kare akumara na gento kare nya barabara kana mbeta thoko ontomba koria kana nywa kana ndi anyumba uko mama kana mwana athoma murira fi nende ya thaiko wombe tinya mbeca kwenda bia cha wetha kurirwa ndawa ende ntuko icio nthende yote bio ndirendia ati ni arimu bakwendia ndene bobe na ice cream bena ngumu bena kila kitu na shonda nawe mwisho mweri akona nya muchara ni ote muchara mbeterete kithira nindi ngoge okasi nirere yari muri bati choke bagaita biashara batunya tukandiko tutanya bati kuritana tango ge oka mpenda ye nara kwena matinda shone na nara kutha kera kwena tu field to kwende pinto ya to nkwendia to kuona tia mathira ne aka na rwandi kari nero gwetu mbecire rigatutiga arimo ibo bakwende sukuru mwarimu ena ice cream mwarimu ena soda mwarimu ena biscuit ana beya kora to moria to koserete na atwira ice cream ena bangi eri akua twene o atwe bangi akua twene o oro benderia are benderia ice cream no oro twende no o benderia tukari woro mwenderia weta kwende sukuru eza weka wekira ice cream mbi bangi yetu kenda tora tukendie waeta kwenda tatu twende ya ice cream batwe ende batu atodiga twetera twambere kuroka kinoru primary rokere twaregero kwendia ice cream batu mwarimu ariuga ana barere ice cream bakogita ana barere ice cream bagaita mioze ice cream wato komendio me yake 10 ice cream na tatomba kwethura anja chieto tokethitha ya ice cream togacoka tukenderia na ice cream ithoku na ana bau mbeca ira tukubarira na just school fees turita ke ice cream na kira tu tukurigarira ice cream mwarimu iwe bakwendia ndene turoria nande for example yeje era thithu wa Meru school na arua mwarimu okangeta no kareku mwarimu okianza yego ko mwarimu okukunda arimo beko baba inge sana ba school ba county mzima arimo bagatotekeria tutakwendia kwao kaire no tubakona arimo ba Meru school ora bakwendia ora bathurania mbesa zati misi arimo bare tuingira ame na abatu na rotuke turendia ibo bakwendia na undani atokuga batu te right cia to citegerwe itotegero batu anto tuba ice cream tote kwande gentu keke thoku turendia itobira bio mbakurewa zangu mimi ni Hoka, mimi naitwa Eriki, mfanyakazi wa hapa Meru. Wakati mimi nimefanya hapa Hoka miaka mingi, lakini kwa leo tulikuja hapa kuhusia hapa Meru School. Sasa walimu ndio wanauza bidhaa sisi tunausanga. Sisi ni mahasura. Sisi tutakuwa tukikulia wapi? Watu walimu wameajiriwa ndio wanauza, sisi tunakuwa na hii serikali ni ya mahasura. Na jau nicho ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mutonga ndikuripotera ndene ya Mutindo Kangangi Northimenti Meru TV. Na uniwotwekira kasanta kiri nteto cietu katho cia mwanya kiri bara bonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakwendera kaita kathongi kauyuri ni tharimo bya murungu mwininya bitawa Teri Mbabu.